ti division thir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang Serchhip district ka COVID-19 swidan na pek dan tur chungcha ngai tu in voin khan Serchhip pa district borsap Phovin Sarkar mi poimo te an thukhom he thutkhom Serchhip DC meeting hall ania hian borsap chuan kan hnungkara khan he sidan na pek ani dan tur en chinna vaccination dry run nei ani to thu soyin he sidan na hi tunkar in rindi khian pek chan tura ruwa man kalpui me kan e thu soya he ruwa man na thataka hlem tur hian thei top chwa turin he hun telte chu acha bokani When a truth call my hand Serchhip CMO Dr. Donglian Silo chuan in buat sai na tele ruwa man na kalpui ni dan te soyin he sidan na hi amma sabera chuan health workers frontline worker tele police te pe kan ni anga anni dota hian nat na ben von nei tele kumsom nga chin chung lam te pe kan ni ang sidan na pek tur mun hi ngai tua mek ni in vaccine von that na tur te aphur chhuana tur le ven him na chungchang te po ngai tua ni thu he huna hian tarlan ani a hemiatan hian district thok tu te chu thei to pa hin buat sai turin borsap chuan nge na sidan na pek thon hi na tur chungchang po thlir ho nga la ni bok Serchhip district a hian sarkar leipuin ruwa man na asiam angin healthcare workers mi zariat somnga pakhat te chu a tho khat na sidan na pek turin an hming thelu fel ani to a heng jinga hian health department hnuai thok dam doin enkol tu te police department thok tele frontline workers dangte ba ka anganwadi workers le veng le khosang sang a sha te an telani tun thlan somni paruka India Republic Day lo thleng tur Serchhip pa mandan tur ngai tu in voin khan Serchhip pa district borsap Kumar Abhishek Hovin Sarkar mi poimo te han thukhom Voina Serchhip DC conference hola thutkhom ma hian borsap chuan Republic Day hlotling taka man ani theina na huluk taka ngai tu na seng tur le mo phurna an pek te thataka hlentum cheu turin kal khom te ange nani he meeting a hian kumina Serchhip District Republic Day lomna pui ber hi DC office tuala jingdar som pakhata nei turin an rela District Deputy Commissioner chu khwalian ta na be seini in department ho tu tele som big ten he hun hi an mangdona mi puin an lo chim ve theinan cable TV mangin program pumpui hi ti chwa tur ani don boka hemiatan hian mo phurna sang point sem ngala ni bok ruam handan chuan Republic Day den chenin kumdanga han lo ti to thin angin home le office hospital sanga te thil pek sem le ani anga hemini hian jing chwa rualin sarkar office tina nampuan zar ani anga kumdanga nei thin VIP at home ero nei ani don lo thungani Serchhip district ka COVID-19 shikai mi pakhat chu voin khan en kol dam le ni in tu din huna Serchhip district ka COVID-19 shikai en kol lai an om to lo Serchhip CMO office atanga thukan don danin COVID-19 shileng awang hian Serchhip district a sample en fian na ngor taka kalpui chun zom zel ani a nimin general som pakhat sang ni som ni pakhat thleng khan zoram medical college ZMC RT PCR laboratory a Serchhip district atanga thon sample sang khat za som thum pasari en fian ni to in Serchhip district a thunet laboratory a sample sang ni jani somriat pali en fi ani to a keba ka hian rapid antigen test RAGT mangin sample sang ni zathum som kwa paruk en fi ani to boka Serchhip district atanga sample lak en fi to zong hi sanga zariat som pasari atling to ani Serchhip district chunga atanga sample lak en fi atang hian COVID-19 shikai mi za som sari pakwa mu chho ani to a heng jinga za som sari pariat te chu en kol dam ni to in voin khan shikai pakhat en kol dam le ani a Serchhip district shikai jinga nun na chan pakhat an om to thunga tuna hian shikai en kol lai an om to lovani Serchhip district atanga shikai mu chho mi za som sari pariat en kol dam ani to lai hian Serchhip district atanga shikai en kol dam zong ero zathum som riat patni an tling to thunga Serchhip district ka shikai en kol dam mi za som sari pariat ba ka hian district danga BSF sipai shikai mu chwa mi za som li pakwa nursing school CCC ronda le district danga changa shikai en kol tur Thenzo Lewis Hospital CCC da mi somnga panga en kol dam ani to boka district danga changa shikai en kol tur ronda te hi en kol dam vek ani heti lai hian Serchhip district changa shikai mu chwa te jinga mi pani te chu mundang en kol tura refer ani to thunga heng mi te hi ZMC a ve refer ni in tuna chuan en kol dam ani to ani Voin January som panhe sang ni som ni pakhat hian rampuma National Youth Day manni in Serchhip pa po 8 Assam Rifles hoi hotin leise kot muala hian ni pual hian hun man ani
National Youth Day puala Serchhip pian iveng le sekot muala National Youth Day le anti-drug campaign ne ya hian thalai engemaw zat telin he huna hian Assam Rifles ho tu te chuan thalai te le no pang te chu rui hlo laka hin thiar fi hlem turin zirtir na han pe a rui hlo that lo zia sang sang te soin he huna tel te hian rui hlo ti lo turin thutiam an cham bokani he huna hian Assam Rifles ho tu te chuan thalai te tan sipai tran a thatna te po soin sipai tang do te chu achul anga buai pui anin huam thu le pre training po buat sai anin huam thu an sei bokani voina he ni pual hian Assam Rifles te hian he huna tel te in ti hlim na hun an man pui ngal boka National Youth Day hi Swami Vivekananda pian champha amang turin kumsang khajakwa somriat pali khan India sarkar chuan alo puang to a kumsang khajakwa somriat panga atang khan kumtin man anita ani Nimin Khan Mizoram People's Forum MPF Serchhip District Office Bearers OB te chu Serchhip Sub Headquarters YMA Office an thukhom Nimina MPF Serchhip District OB Chutkhom hi an President Reverend Zonghun Moi chuan kai shwaya Serchhip Bial Assembly by election nei tur clear chungin January thachungin Presbyterian Koshan Pastor ten an bial chunga local forum lodin puise an tiani MPF Serchhip District a hian Reverend Zonghun Moi a Presbyterian New Serchhip Bial chu President ni im Secretary R Sangming thanga Serchhip Sub Headquarters YMA ni a Vice President na mi pali omin Joint Secretary a mi panhi le Treasurer le Finance Secretary a mi pakhat ven oma he pol shwai tu in ruat tharzi nga hian tlom ngai pol YMA MZP MHP le MUP IO antelayin Koshan lama Presbyterian Koshan IO chi antela prominent citizen na tangin mi pahni an lang bokani Serchhip Sub Headquarters YMA chuan an huam chhunga YMA branch sang te chu mi pui ten erong bon la gas buk nge ya han lak theinan tran la thar turin an nge Hemi chungchang a thu chuan siama Serchhip Sub Headquarters YMA chuan hunrei to taka tang khan mi pui ten erong bon la gas buk tling an lak theinan YMA ten ma kan lo la to thiam ti soin gas bur khat cheng zariat somnga kan lak hian kg khat man chu cheng somruk vel ti na hani ti an soya kg khat leka bu ka diklo po hian kan mi zo pui e chop dap chung ko har sa tak tak te sum cheng somruk kha driver pam hamle ti ching pen tu khan meng reng chungin kho eng hnuaya amin lak lui sakani ti soin an huam chung branch tin YMA shwai tu te chu ma ni huam chung thewa erong bol na gas an ron semin buk veka lakani theinan ma lo la thar le theu turin an nge na gas buk nge la khi consumer te dikna chan vowani ti she tur le hemi chungchanga har sat na to kan om chuan Sub Headquarters YMA shwai tu te le District Consumer Association shwai tu te shilwat turin an ngen bok Nikum October ni somni paruka changa pathiani thleng khan Serchhip District COVID-19 sileng laka himna tura dan siam bo chiami sanghni jangni somthum pathum man anni to Mizoram COVID-19 sileng laka mi puite han him theina tura malak na atan hian Mizoram sarkar chuan nikum October ni somni paruka chang khan COVID-19 no tolerance fortnight chu an mangchana he fortnight hi azo nuwa COVID-19 no tolerance drive manzui zel ni in hei hi po sei ani chhota zela pathiani thleng khan Serchhip District a dan bo chiami sanghni jangni somthum pathum zet man ani to a heng mi te poisa choi hi cheng nuai ni singkwa sangli zakwa zet atling to ani Serchhip District chunga dan bo chiaman zinga sangkhat zanga somni pathum te hi police duty ten an man an ni a sarkar in department sang thokte duty tura arwat executive duty te chuan Serchhip town chunga dan bo chiami zathum som paruk man to in December ni khatle ni saria mi pakhat ve ve an man ba khemi nu pathiani thleng khan executive duty te hian dan bo chiaman an nei to lo thung ani Serchhip District COVID-19 no tolerance fortnight man ani chung October ni somni paruka changa November ni riat sang ni somni chung khan dan bo chiami zakwa panni man ni in an poisa choi zong chu cheng nuai khat sang kwa zarukani a November ni kwa changa November ni somthum chunga COVID-19 no tolerance drive man le chung khan dan bo chiami zaruk somthum pali manin an poisa choi tling khom te chu cheng sing riat sang ni zakwa hania December ni khata changa ni somthum pakhat chung khan dan bo chiami zanga somli panga man le ni in heng mi te poisa choi tling khom chu cheng sing riat sang khat zathum ni le in kumin bi ka January ni khata changa nimin January ni som thleng khan dan bo chiami za somnga pahni man to in an poisa choi tling khom chu cheng sing ni sang khat za atling to pokani
Prime Minister Narendra Modi chuan India rama COVID-19 shivena chungchang malak nakal zela nimin tlai khan ram chhunga state le UT tin Chief Minister le Lieutenant Governor te video conference kal tlangin akoma he huna hian Mizoram atangin Chief Minister Puzoram thangapo atelani Nimina Prime Minister in ram chhunga state le UT tin Chief Minister le Lieutenant Governor te akom na hi Mizoram atang hian Chief Minister office atanga lo zomin Prime Minister chuan India rama COVID-19 veizat chu tlaniam zelin vaccine lak thei thuai tura ruwa manasiam me kara mi puin film khorna thla lova henat na shi laka him thei tura zom tur poimo sang COVID appropriate behavior chu zom chun zom zela poimo thu soyane he hunai hian Ministry of Health and Family Welfare Secretary chuan Sarkar malak na te tar langin state le UT tin te chu January ni som paruk sang ni som ni pakhat ma in vaccine la tura ruwa manasiam ngai zong te an pe fel to tura be se an ni a COVID-19 vaccine hi dose ni lak tura ni a dose pahni in kara hian ni som ni pariat la in dose voi ni na lak nu ni som palina atangin vaccine hian an tho tur dan tik takin na athok chanani ruam han lok ang chuan shidam na hi ram chhunga healthcare worker vaibel chekhat bor vela chhut te hne na pek pasak an ni dona frontline worker mi vaibel chani vel le ngai poimo bik kumsom nga ai upa le kumsom nga hnuai lam natna benvon nei mi vaibel chesom ni pasari vel ten an dot le anga healthcare worker le frontline worker te vaccine lak man hi sarkar lei puina tum sak tura ruwa manani Mizoram chuan COVID-19 vaccine pek turatan hian State Steering Committee, State Task Force, District Task Force le Block Task Force on COVID vaccine din ni in ma an lameka sarkar leipuin a base angin database a healthcare worker sin khat sangli chuang register to an ni a frontline worker te data khon me kan ni bokani he malak na hnuaya hian kumin January ni le ni riat khan COVID vaccination dry run chu district tina nei ani to a January ni som paruk sang ni som ni pakhata rampuma COVID vaccine tlang zarna turatan vaccination site mun pali Aizol Civil Hospital Kulikon Sub District Hospital Aizol Urban PHC ITI Aizol le Civil Hospital lungleite thlan nani COVID vaccination chungchanga hian state district le block level a training pe kani bok Hathetlang dunga kholun ber reng dil khwa mami district chuan akom January som pahnia kumza atling dona an kumza tlin lom na tur den chen hian an kholal lo ni to te ro chu phorin mun khata an phum reng dil kholal ni to dar sa ta khiang te tu akimale than ku nga te ro hi reng dil khop kumsom kwa pakwa tlin champha voin khan reng dil khotlang chuan natlangin an phora an lal hunhung ber July ni som paruk sang ni som pariata chatuan rampan ta lal zama nga han phumna an khokum zatlin chin chiana an siam na hmuna an phumani reng dil khwa hi dar sa ta khiang te durtlang le chung ko dang som pakhatin kumsang ka jakwa som ni pahnia borsa phalna an din ani a dar sa da le midang som ten kumsang ka jakwa som ni pani January ni riata durtlang chwa sanin tu kala tangin chung ko pakhatin an lo zom boka January ni som pahni sang ka jakwa som ni pahnia an khodin na tur chu thlengin helai dil lo omsa reng dil hming choin reng dil khwa chu an din ta a reng dil hming putchan adil hi tuna chuan forest department in an enkol me kani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani